Munasra orey, munasra amigo, munasra hermano kaipi watijmanta kay lección de la escuela sabática nisrawan kutirimo Sánchez. Maipicho sapa semana parlarisanchis kay tata Dios pas palabra manta. Sapa semana alimentariku Sánchez kay espiritunchista ama desbayanampaj, ama apostasiama urmanampaj. Aynayatataq kay tata Dios pas palabrangan noanchista astawan kallpata fuerzata goanchis ñawpaj mampunis dinanchikpaj. Ama desanimakunawanchikpaj. A veces noanchis desanimakunchis ima hamuhtin, ima pruebas, ima llaki hamuhtin, ima raiku. Mana tata Dios pas palabranta ñawirisqanchis raiku. Munas amigo, kunan kay semana entero ahinata nispa parlarinchis. Hanaj pachapi ni ima kuyunchu. Kay hallp'apatapega tukuy ima gallarin y tukuy ima tukukapun. Kuseypis a veces urratulla tukukapullantaq. Nanaypis a veces urratulla tukukapullantaq. Zapadía inti loqsimun, zapadía inti yaykun, zapadía noqanchis afanesniuq kanchis. A veces manchay kusikuypi dia kanchis, a veces manchay llakiypi dia kanchis. Pero munasqa amigo, kay lección parlariwanchis nirwanchis haqay hanaqpachapega tukuy ima kusikuy. Mana llaki kanchu. Kay lecciónpi parlarisun pikunata chayma ranganku imatatas ruana kunan chayma rinanchikpaj. Munasqa amigo kay lección de la escuela sabática ahinata parlariwanchis. Kunan zirisun kay Hebreos hatun t'aqaynin 12, huchuy t'aqaynin 22. Hasta wan regankuna Sion orgoman qayllakunkichik. Kayqa kawsaq Diospaj llaqtan, hanaq pacha Jerusalén chaypi, waranga ángeles Dios tatata yupaychanku, chaypitaq tantakunku. Kay versículo parlariwanchis maypichus Jesús kay hallp'apatamanta haqay cieloma luqsisqa. Cielopitaq miles y miles y miles de ángeles suyasaranku payta. Payta yupaychanankupaq y Jesústaq inaugurasqa kay santuario celestial nisunchayta. Y chaymanta Jesús yaykusqa. Chayraykutaq kay texto de la Biblia niwanchis hinata haqay Sion llaqtaman tukuy zeyta munaranku mayqinchus chay Jerusalén. Pero piskunataq kunan chaymas ranganku. Noqanchis chay yampi kasanchis. Pero ahinallatataq Moisés haqay monte Sion nisqama luqsinan karqa chaypi payqa luqsisqa pero llaqtataq mana luqsiyta munarqachu. Imarayku huchachasa karanku. Huchaqa Dios tatamanta alejawanchis. Chayrayku munasqa amigos noqanchis. Mana huchata munakunanchishu tiyan. Huchaqa tukuy imapi kasan. Huchamanta ayqinanchis tiyan. Kunanqa zirisun kay segunda parte kay lección. Imatatas noqa ruanay tiyan hay cieloma rinaypaq. Chaymanta kunan parlarisu. Apocalipsis 21:7. Ahinani riwanchis. Chaymanga ni hayk ayaykunqachu. Ni ch'ichikaqpis, ni millaykaqpis, nitaq llullakaqpis. Mana chayri wiñay kawsayta qoq cordero librumpi qillqasqa. Kaqkunalla chayman yaykurqanku. Munasqa amigo, ni ima ch'ichikaq haqay cieloma yaykunqachu. Ni ima pichus kay kawsayninta kay hallp'apatapi munasqanta ruwarqa chay yaykunqachu. Haqay hanaq pachama yaykunqanku pichus tata Diospa palabranta ruwaq. Pichus kay Bibliaman hina kawsaqkuna. Pichus mana kay Bibliamanta ni tilde ni jota ni mata cambiarankuchu. Chaykuna yaykunqanku. Munasqa amigo tapuriyki qam preparasqachu kasanki. Sutiyki tal vez kay hallp'apatapi tukuy imaymanapi qaparikunma. Tal vez kanki hatun runa, presidente, o TVmanta, tal vez kanki corregidor, tal vez kanki sumaq runa. Sutiyki manchay hatun kay hallp'apatapi. Pero haqay cielopi mana sutiyki chayqa manchayllaki munasqa amigo. Chayraykutaq kunan noqanchis yacharinanchis tiyan. Jesucristo Apocalipsis nin hatun t'aqaynin 15 huchuy t'aqaynin 21 ahinani riwanchis. Noqa kasani sonqoykik punkunpi. Qan sonqoykik punkunta kichariyta munanki chayqa noqa qanwan kawsasa, qanwan senasa y ahinallatataq qanwanpuni noqa kasa. Jesús kaypi niriwanchis sonqonchis punkunpi kasan. Noqanchis kichariyta munanchis chayqa payqa kawsayninchikma yaykumunqa. Pero mana munanchis chayqa payqa mana yaykumunqachu, payqa nipita obliganchu. Munasqa amigo chayrayku kunan yachari. Mas kay siempre kay Diospaq palabranta sumaq kawsaytapuni mas kay maypichus qan sumaqta Diosta servinki chaytapuni.
Kay hallp'apatapiqa tukuy ima qallarikun tukuy ima tukukapu. Chayrayku Dios tata hamusan kay nanayta tukunanpaq. Chayrayku munasqa amigo kay segunda parte kay lección asirisun maypichos parlarisun ajinata nispa. Kay Apocalipsis 12:1 ajinata niriwanchis. Sikorganita mozo cielotawan, mozo hallp'atawan, ñawpaq kaq cielo, ñawpaq taq hallp'atawan manaña kargankuchu. Gochapis manaña kargachu. Kaypi Juan niriwanchis. Mozo hallp'ata rikuni, mozo cielota rikuni. Haqay gocha chay mar ninchis chay manaña kargachu. Y chaypitas kasaranku ninpay. Pichu sagay Dios pa voluntad ninta ruaj. Kay mensaje de los tres ángeles ninku chay. Paykuna niriwanchis. Dios ta respetaychis. Paypas palabran nisganta ruaychis. Porque juicionga jamonga muna y mana muna y Dios pa juicio jamonga. Cree mana cree Dios pa juicio jamonga. Charayku no ganchis paja juicio gamanche kusiku y maraiku. Chaypi no ganchis paganchista apiso. Munas amigo, kahil papitap tukuyima tukukun. Kahil papatapi tukuyima perdición maripun. Pero hagay cielo pega ni ima tukukuncho. Charayku munas amigo, kay lección gampas kachun. Ahinayatatas causa iniguita hasta van espiritual ma apachu y ahinayatata gan hanas pachata suyas papuni causaku. Sumasta causa tata Dios más palabran margina. Dios más bendiciones en kunan día gawan kachun munas amigo. Bendiciones.